Kiumia kihituku gikoretwo na wagagu na ihoru matura-ini ma Wangwaci, Kieni na Mbogo-ini kurumirira ngero cia wikina iria ikoretwo igitabanio ni aici a mahiu. Muingi uyu urakireirwo ni gutabania mururungano wa thayu nginyagia tauni-ini ya Kinamba thutha wa kuona ta matiganirio ni thirikari magitetia kwihiriria kwa ngero ici iria iratumite mathukuru matano mahingwo thutha wa aciari kurutura ciana ciao thukuru. Mambo yenu sana na nishukuru mwalimu vile amesema ati kuna solution ile DC anaweza fanya na watoto warudi wapi? Shule, si ndio? No ona gukiri uguo thirikari ni yumiriti na kwiranira wirutiri wayo hari kugacirithia ugitiri ikiuga ti kihoto gia aciari kuruta ciana ciao thukuru riria arutwo aria angi marathie na mbere na mathomo mao. Ambao wanacheza siasa na maneno ya education katika hii, maana this is the first time this is happening. Watu kwenda kuinsight walimu, not walimu, wazazi kwenda kutoa watoto kwa shule. It's not the first time this is happening in Laikipia. Hii maneno lazima ipushe kabisa. Komishina wa gitaro kia Rift Valley ekinyetie matura-ini maya maria makoretwo magomeirwo ni cieko cia wikinai itemi-ini ria kwarahura mwihoko wa aikari a gicigo giki, akiuga birigiceni ya kung'ethanira na njangiri iria ikoretwo ikimagagia na gucoka kwihitha runyanjara-ini rwa nyamu cia githaka rwa Laikipia Nature's Conservancy. Serikali ndio inapanga mipango ya kudeploy security officers, na yule ambaye anasema kwamba wale askari wameletwa watafanya kazi kidogo na warudi, hiyo sio ukweli. Askari wanaondoka baada ya nini? Ya kuhakikisha kwamba wanakaa hapo na kuna kazi ya kufanyika. Sehemu hii kuna challenges nyingi sana kwa sababu ile msitu ambayo iko na mambo mengi. Kwa hivyo askari wakuja basi watakuja alafu wanaondoka. As a matter of fact, askari waendelea kufanya nini? Kuongezwa hapa. Natembea ahinyiriria aciari gucokia ciana ciao thukuru, akiuga ni mekuheo ugitiri na oho akiuga thirikari ni irathuthuria gicunji kia atongoria aria marekwo gukorwo magicungira ngũ ici na makiria riri bururi werekeire ithurano-ini cia mwaka ukite wa 2022. Kiongozi kama umechaguliwa ama umekuwa nominated ama wewe ni nani, uko na powers to walk into any office na raise maneno ambayo yana affect watu wako, kwamba kwa hapa kwangu kuna shida hii, kuna shida hii, unaongea kwa ofisi na inakuwa sorted out. Hii ingine ya populism ya upumbavu hizi hatuwezi kukubali hizi vitu. Gicunji kia ikari a matura maya ni magathiririe ikinya riri ria thirikari ona gutuika marenda kihonia gia gutura gikorwo gigithugundwo. Most of our students were away. They were scared, were away, but we are happy after intervention from your office. The number has increased. Today we have 115 compared to yesterday when we had only 70. So we are happy, karibu, so that you assure them that there is security and so that those who are still at home can come back to school. Tuli andu a gutia watho uguo watho ucio ri ni tugwika atiti watho uguo atwira ni tugweterera na twina hope nene na mahoya kwi Ngai korwo no kuhanike uguo ithuĩ nĩguo tũngĩenda. Muthia thutha wa honge cia ugitiri gwikinya itura riri ria Ormoran, muingi wa matura maya rigo ikarite uruthiririo ria birigiceni riananirwo ni Minister wa ugitiri Dagitari Fred Matiang'i uria igukore gitabanio mwihoko wao ni ati riri kana giki nikio gigukorwo kiri kihonia kia mathina maria makoretwo namo. Ngiribotere Inooro TV kuma Kabati Ormoran guku ni kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi.